tangi ke kali simen bagi kali kelingkar atau pulit ubat ke kali peniang pedang sorok kani kade ke plan jong pulit The Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA Jantia Unit minda kasngi ak nyau tering kat bagi dang pelong ya jingki ba jai jai na do kapor kandai baje minstem Henry ka basngo sipat ha kapor shi baje supply jong ka no pai sngi ki pulit ki ba persang ban ya ki trok hapdeng lenti bat thmu pensakut ya ka trok ya ka nien la ya tho da upa wanchwa nong tudu badai unong ai kitien ke MCTODA Central Body kani ka jing khat pelong ya ki da ka MCTODA Giant Hills ka bakin thop yaki nong nya trong bat ki try trok try jela la pelong hawa laten NH6 jong surong Joai bypass kli tershi shibenta pandawa ya ka dor jong ka baikit yo klin ka naki company cement ka balong kat kum ka dor pala dap penben da ka sarkar nakalyang unong ai kitien MCTODA Central Body uba wanchwa nong tudu ulong kani ka jing thmu manpat ikitrok daki pulet hakapor sibje supply no pai sngi kalalong kumba yorat ya ka hak ka baki dawa pan yo uang man ki por ba pelong ya ki public hearing daki karkhana ka baningkong ki jukular ban bo shwa ningkong ya ki trajula henry ki ni ki jingkular kemlong ki ba shisha kumunong ai tien jong ka MCTODA upen sngo bakani ka jinge ki jongki kalong nakabenta kalaway jong ki khun ki ti kumbalong menta ki babo ni ki samla kim shim la yo ya ka kam ka jam ka bapura wat hadien baki la pendap ki jing puli ba per jong ki long uma nong tudu shu uma nong tudu uang ba don ki por ba haba ka seng ka pelong jinge ki barbat ki trok kit klen ka henry don ka tu kat ni ki try trok ki ba pendan kam de ki bor pulit ban pahrai ki trok jongki General Secretary ke MCTODA Central Body uba Peter Marbanyang uang kani ke jingdawa ka longbet persha karkhana dubilan ki bam shimla pentra ya ka dor pala penbet bat bo da ka sarkar ulah kren bakani ke jingki kandang yai beteng hadu bandayo ya ka dor pala yakut thmu pensakut kali ki pulen kat badang pelong jingki ong ke MCTODA ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association MCTODA Jantia Unit kala pentip bakin beteng ben ya kani kijingki hadu bandayo ya ke jingdawa shushu ka seng kala kloy penyekran bat kita ki he jong ka karkhana bat ka jingekran penbet kan long hakate hi ke jaka ba pelong ya ka jingeki hakani ka singi ki dukhat ka seng kila yo ru pan pha pen phai yi kat tu kat ni teli ki trong ki baket len ka ki bai ya persha klem dai snok tilang pat ke MCTODA gani ke jeki balkhot pelong menta singi da ka seng lalong ka biya bet shakmat wat nakalyang ki board district ka West Giant district ki klem da ai jingben ban pelong ya kani ke jeki namar bagi penpau bakala ban kata ya kaya ke yang ki padpa Itu. pemblok surat Ni balik. Elah Balik ni kak. ini balik Iu kentukan pam dan hi yaki driver yong kita ki cement factory kiwa one kit nado cement ulai ki chadu chatau unload ki chabarni lani ter kamte wong dan hi yaki dukan ni dan hi wa i emi ka peaceful strike ta chong api lada pi kwa api wi kra lang lani pim kwa api wi kra lang ka ta chong api
Kata ato ka jingkar pat ke yong i ki driver ya ki nongya kari yong ki simen ki wakit simen bat ki klingkar. Kau arwan kwa pensingaw cepi ki members waro. Kan mo ha i to kani to ke area leni ke dong ke cenat ke yonga ke yong pi. Lada mentu kan randi ni ha kanu ke jingi ki kan mo ong ai pi man go ka jingyap yong ka paten ke yong i. Takam te ni por ngam kwa himi ko por kwa na pi dan hi. Wa kwa tip ka sur ko singaw na pi ki jente unit. Lada kut yaklam. UDC laneu SP ye cha kata ke is jantia lene kini ki west jantia chak office kra kam gyong ki daulaina mlaina laneu khudi ki henina kate to kara gyong pi e karai to sio bahas ke tri record ikini te kamu ada singaw pi dap di dokumen kau kro to irakti dah kajing munjur but Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association Jentia Unit bala isim kia namanta kanika nongti ke pamanta ba hakani ka sgi kan kolong ka straight te ni nakalian ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association jang central body ni wan bat ni ang sim kini ki Jentia Unit kanika straight jingsha ni ndan ni bat ka district administration ni wan hakani ka nongrim bani karan ya kanika company cement and kalika company ba kin ai ka dor ka mabiak kamdan gege bat ka administration ni wan ni tong ka wan straight ni bu ka nongrim ka straight namata ki cement bat ki kalika di nakaliang jungi ka Jentia Unit ka lapan create straight kanun ka straight ka indefinite ada umwan hakami jingi kaliki company ki haban wan bali kitu idei tong kinong kinong ba nimdai ye ki idei tong kinong ba jong ki mar su de ni ka ni ong hiru maka sarkaru kan kala dondo transportation ka sarkar kadi ban ai ta ka government rate so that di udyog trip news kum jongi kinyo ay kador bahok bat kinyo pala ikit ya ba na banta kari bat ka jak pendri jongi ni na kalyang ka truck owner and driver association ni kar par le ni parado khot jongi kisim banta kani hadu ka jinjo kong ekublei piki media ki wan ko cover ya kani ka news ki yoki negasngi haji to waka peaceful strike kawan kong i kam na central body one in ne yu ke jing sausi ka ukro ha ka por chi wje su phau le minute katwa ki member ki yong i dang perchang ki upnya ji kari re sausi wong wa dang M1 ki pulit kon ki workshop tamut kani man ka ki ke jing sausi i kam ki member yong ke MC tuda but jan lada em ki woyu ya langba yong pi ki social media le mdam em kani ka jing sausi ba kanim to de ka sen ka won kong de jo chiami I kam ke sitoda ini la arsin la de kan mo be por iwa himi ya ka strike yong cook itu por la sel su yong hapskot de ki pulit ya ki kerikuk re sel su yong newan wa hadin wa ki member ki yong idang perchang upenya ya ki kari andre M1 ki pulit ki workshop temul la de man kam ni kalau we ka jai benru ke yong I chinu lai ko bat kawar sel su yong heni por lada jan UP langba ki rensan social media haman ki por ki man public hearing yong ki cement factory dong mai ki wa ka first priority it will go to the local peoples handrai we are very upset to say so wong wa manapoy he kamwon to iman ki wa chadendo haun kong lada pai pi hangji to wagi bon kari ki bru yong I wong waki bru kasi penar boy lengam war emi lembekla duna lenem bon ya kata ko wongi le hajar lene 8000 teligi kari kitrok andre ledem gi 8000 teligi kari example umto ulai ki do cement factory lenem to ulai do klinkar em ki kam ki personal yoki em ki ulai baklot em ki ulai chakwi ki dawan kam ki cook chawes ne southwest andre siasi nuang wa kat ya kini ki cement factory dang poi sisngi dang thiet naga chispa chaka arspa naga arspa chaka lespa
Nagalis pa sa kasos pa. Kateman ka jik siyaw si kam ki MC Toda. Oh, hawa klami ya gani nga kam spokesperson. Klami ya gani da ko siyaw kia wong. Wa ile ki driver truck, lene ki malik truck. Em ki kon ki nat ki yongi. Ki upure puti. But lene jan ki officer, lene ki department ki uper jan mdam ki UM. Lene ki sayap sorkar ki wokso lene ubu ya ki truck ki yonki. Lene jia mentu so iki MC Toda so iya kam kita ki trok ki kam nus nyau ki kete to ngabu ke jinggeli nite daw kod vera ya ki para member woro hamong wa gani to ke jingeki do ke MC Toda don hi handrai gani ke jingeki ke yongi to kapateng but kalawai yong ka ki kon konro ke yongi kam tam example do bonu de UP apo me khalia ke ratio ke yongi to ko dunatam hagi yoki yokre barkuman cekendong hagi yoki yokre bon ki kon kenrug yong iki upas out hagi cisnem da kile so san hajar ngut ki de BA MA BSc PhD andre si wong kut ki pli do e chong yung watang bo kari lam yo andre bon ki pli habya trok hamut woto iki driver trok man ki ubek sudah lene hamut wo iki ki ubo trok man ki ubek sudah kenmu wa bon ki MC Toda bon ki lawyer em ki burule heni yo sorkar bat em ne ki uper ta kamte karpada ya ke government wo siang thu bat siang sui wong nga he jumur yo nga ne ga singijan marsin wana to da yu ya transport minister yang i wo kular he por wala chiami wo wong le de ki bi ya ke government red ngau em lang opi hendre so si edo negas ngi mem wanu uye sendran lang wi the kernel skema wa ni por wa appeal sa I would like to the appeals to the government kindly consider and please follow as per the industry policy 1997 what you have mentioned in the industry policy so that other peoples they will get a livelihood. Thank you.